Salam aleykum bağlı qardaşlarım. Gününüz aşkı olsun, hürmetli gençlerim. Bugün Qaraçayna tarihinden bir-iki xabarda aytayım. 19-cu ömürlüde zatda bolğan bu mal sürgen, mal urlagan dep, alay awurluq aytmayın, mal sürgen könçeklikке bargan dep. Anı üstünden bir xabarlaşayıq. Ol jürgen zat bolğandy, quru bizde koy, Kafkazny milletlerinde bu skatavodческий mal jürütken milletlerde da başkalada da ol ömürleni kelip turgandy. Arttarta toxtagandy köp alay massawy bolmaganda bir kavim milletlerde alay belgili tuldany sünnen az xapar aytaldy. Mal sürgen dep, könçeklikке bargan mal sürgen dep. Ol milletlerini köbüsünde bir tollu statya daho da bol, bol hayırlı zat da bol, balay da bol turgandy. Endi bu saatte boğan kültür boğalla, omak boğalla da Allah zatına hakim bizde bolmagan değil, kaydesi da bir kalalarını körelle de sağ milletli kalalarda yaşap turgança alanı patomakları da alay boğan da alanı tuduklar da. Ну, тем не менее, adamla bir kavim işlegen, bir kavim işlemegen, bir kavim mal sürgen, kim askerde kulluk etken, yaşa o zamanda da bulay bolup turgan sözcü. Bizge 19-cu ömrünün alını xaparını aytsalar, Российский империяны sünnen Vayna emirini Tolstoy'un nemesi közü bile qaraybiz da, nemeli Pierre Безухов, Балы, неме Ростова, графиняла, княгиняла алай. Крепостной право баш Ростопчин сөз үчү Москвага от тукканында Наполеонга бермез үчү 500 миңден артык адам жашаган белге жетер карда bir adam xapar aytmaydı. Kayır tas bolğandy o kadar millet dep. Endi аны koyayık, bizge Qaraçayga köçeyik. Men Temir-Bulatlan Salih ma Xurzukdan ma Baris Beyni yaşıma biz Qaraçay Temir-Bulatlары barыбызda qarçanı özügübüz. Aziyaga köçkürgün çügenleri Qazaqstanga alayda Anısta vatında turganbız, o jeribizin atı bugün dalayda turat qarçalar. Xaparını başlarına alında Qaraçayny geograficheskiy положение, geografiyası qalay bolğandan başlarga kerek biz. Qaraçay kralыбыз bir tasir jerde bolup da turgan, endi Qaraçay alayda tuatda kralыбыз bolmaganlykka anı neçü kıyırından sanap barayaq. Bir canımızdan Malkar karnaşlarыбыз. Malkar, o beri canı Kabartı, tüp canı Kazakla, beri kelsek, beri canında Adıkla, anı beri canı tübüble bay oğundan soluna kersin, anı beri canı Kızılbekli, Abhazlıla, andan beri canına, beri Kafkaski hırbet canına kelsen, Megrelli, Malgar deybiz Qaraçayça, anı beri canı, uje mingi tavunu katı, Svalla Ebzeli, Malgarla Megrelli. Blay transportny uzilça bolğan Qaraçay. Endi alay özüňe de barıp kele almayla da adamlap saatda Qaraçayny geografiyasından çırtı xaparlary joktu. Teberdini başı, Morxunu başı, Xorzuknu başı, Uçkulanny başı, artık da Xorzuknu başı. Bir da köp ulu özüllü, ulu tav özüllü barla. Tübünden alay Xorzukka deri bizine barılıp ketken jatıldı. Başı ulu jerlerle bargan adamla bileli alayda jaşagan jaşla bileli at belinde aylan Allah aylan o jerlede aylan Allah xaparlı jeri biz nemedi. Birin koyup birini aytayım, sağatta neme bizni, respublikabızны rukovodствосы, kuru başçı aytmayma kalgalları da krayni bolumsuz adamla boğalladansı, sonra alanı bolumsuzlukların üstüne adamlarını Qaraçay milletini bir kavimini jutluklarda basxand da ol elektropastukla salıp jerlerini alıp mıllık atxandıla da ansı jerleri biz malbla başla barыбызga da jetip sıyınıp turuça köp jerimiz bar. Başblonu ötkenge. Atalarыбыз alı etip kral bolup anga onu ötip jaşap turgandılar. Sağatta bolumsuzluk, jutluk birini bolumsuzluğu, birini jutluğu bolğanda
аны була кыйын болуп турадансы Аллах айтса былай бир эс жыйылып түзөлүнгенлей көп зат болду. О заманда мал көп болгон, соответственно, и аз бамын болгондо болгон, көп болгон. Sonra biz бай транспортный развязка дейик бай орусча технический термин биле аллай жерде жашаганбыз. Sonra бири-биринен ол мал сүрүүчүлөр, көнчөклүккө баруучулар, бизден да болгондула күчлүү сүрүүчүлөр. Ала да сүрүп келип бизге келтирип транспортный хап же болгондо алайда бир кесекин тутуп сөзчү кабартадан келсе эбзеге сатып алай болуп көп заманны турган. Но биринчи кыралыбыз болгон заманда, шерияттын заманында ол болмаганын орнунда болгон. Sonra артта бу халифатка кирип, артта биз да бери көбүрөөк неметип, экономический отношенияла кароосуз болуп, бу шериятка, динге да кароосуз боло тебирегендикте, мал сүргөндө көп болуп, көнчөклүккө барган деп бирин коюп, бирин айтайын, көнчөклүк деген да ол мал сүргөндө да талай түрлүсү бар деп көп булмай бир кишиден да эчтим интернетте. Энди мен аны технический терминдеги аллай затланы менден көп билгенлер барла, алайтырла, мен бай ол эчткеними көнчөклүккө барганны деп. Biznikilе да сүргөндүле, бизден да бир да көп сүргөндүле, бир да сейир болгонда система аңынта кайтырыкпыз Карачайны мал сүрдүрмесче системасында көп болгонду саклаган деткендиле. Ар жанынан бегисе бизни жаңыз жунчуганыбыз Улуу Карачайдан Абхазлыла була эбзеле малгарла да сүргөнле бизден. Проблема неде болгонду? Ала кыйнагалла бизни. Ник десеңиз, бизден чыгып бара алага ауган жол ат белинен түшмөй башына дери чыгып кетесе, ары түшкөн, о жакын түшкөнчө тикни түшөсө, андан бери аттын башынан тартып күчтөн чыгаралла, малны сүрүпкен кой. Ана малтын мындан урласала, ара ауып кеткен тынч болгонду, алай жатламаны чыга барып, ар жакны куюлган чеңишке куюлуп кеткенде малны сүрүп, sonra саклаула да салып неметкенделе бизеле да ма көп капарла барла немени власть жаңы кирген заманда затта көп сүргенделе малын алада. Ма артта бизден хазыналадан бери сүрген болмаган. 1-30 жылны мындан алга Хорзуктан жашла бир кере малларын бери сүрген эле, ансы ала сүрүп кетип, аланызынан бара барып бери бир сүрген эле, ансы андан бери сүрген болмаган. Тапсыз жерде Хорзуктан алган жерлерин затны. Biznikilе да бери сүрген эле. Карачай бир да транспортный неме болуп, Российский империяда аны чаап турганда, мал сүрүлсө да, адам качса да бугунурга Карачай крепостча болуп, бизге келип бугунуп көп тургандыла. Анаңларга керекти. Sonra малында ал өзөлле, башы көп өзөлле, улуу өзөлле, малны сүрүп келип ары жыйып, бир кесектин туруп, sonra алыр адам издеп, ашыкмайын сатып, перепродажача болуп да күрөшкен адамла болгондула. Сауда Карачайла күрөшмөгенле, бир определенный частенде качанда болот да, аллай буллай алага да энди сыйлы жумуш этилгенге саналмаган, качанда мал сүрүүчү. Булай жамагаттан бирна кетип, налат жагып да аллай этмеген деле, немеден сүрмесе бир миллет тозамалла да алай этмеген. Biznikilе да сүрген эле, бизден да сүрген эле, бизники жерибиз тап болгон. Потому что биз Карачайга адам немегенбиз да, бери кирди, уже не излеп келе алмаганда адам, не из түзөтө алмайын, аллай неме болгонду, жерибизни о затка аллай таплыгы болгонду. Бизден да көп барып сүрген эле, энди эски жырла да капарлада да барды, билесиз кесигиз аны. Мен сизге кесим эчкен, кесим билген эки легендарный дейм, эки гудучуну капарын айтайым. Biznikilege гудучу демей алага айтсам да неметмиз, эки башка миллетлен бизден сүрүүчү экөөлөрүнүн капарын айтайым сизге. Бири малгарлы болгонд, Данакай деп. Керти үйдөгү бизде жүргөн капар. Данакай жаш болуп, жаңы урлай тебирегенде бери ауганда бизни Карчаланы макалы деп, узун кол деп, анда өзөллөдө жерлерибиз барды. Карчалары биз анда турганбыз, Хорзуктун башында Альплагер деп бар. Андан Данакай малгардан бери ауып келген жаш адамчык болуп,
kelip malgardan alıp kelip ingirgiden alı etkelle de bir özüňe deri düşüp bir keçe kündüz akırınçık karap marlap bir torbunga zatga kirip taşada taş tübünde zatta çoklap ingir bile sürüp alay ingirni ili taň alası bula taň belgi beri alay sürüp ketip turgandylar da malny. Sonra alayda kelip o danakay degen malgarly megrel bir bayjaňy başlap guduçu bolup kelip uzun kol özünde taşın tübünde çuklap turgan. Meni kart atamı, kart atası babuş dep boğan, karçalanı babuş. Bay sizden uyalmay aytayım, ullu adam boğan da, roslu adam, iyi tüklü adam boğan. Sonra o zaman da bizni üzügübüzde köp adam uçula boğandılar. Kiyikке başka jere uçule. Sonra atam da jürüýet, haydam karnaşım da jürüýet. Sonra ol kelip taşın tübünde jatyp turgan zamanda o kart atası babuş boğan, atyna babuş degilli. Taň alasında kiyikке bargan da uğa uzun kolda. O zaman dedik kiyim de dıkkırak boğan da könçegin kölegin teşip taşın tübüne jaşırıp taň alasında jırtıp ayaulut kelle de tauda taň alasında kim körük dep alaylay çıkıp ketkendi. Könçegi köleksi iç kiyimi boğan alaylay çıkıp ketkendi. Barganda da bir pokunnu da öldürgendi, içinde atkandı tauda. Sonra anda içi kanı da sarkkan bolur, anda sırtına atıp o pokun degen jaş tekeçik ketlan. Pokunnu da içinde atıp sırtına atıp şkogu da var. Kaydam sakalı da jetip keste tüklü adam, üstünde de kiyimi bulmay, bula kalla da tüklü nemete. Taudan düşüp kele turganı bula, taşın artından danakay da bula gün batar zaman iňi raşkan bolup, jaňy uyanıp, taş artından bulay çıkkany bula babuş bolulu adamla danakay bir üstlerine çıkıp kalganlar. Bulay junçugany bula til artyna ketip, junçulu bolup, boýsuragança bolup, es taşlagant da danakay. Sonra erlay babuş aňlagant da kulagynyň janına da jettirip es taşlatyp, koltuğuna kötürüp, koş uzak bolmagan, anda süýrep, pokununu da alıp, koşka kelip kalgan danakaýny. Sonra danakay bir gün iki günü de turgandı. Babuş taňlagandy, kim boğalla, karçalar aňlagalla kim boğan. Sonra an karalı etip, endi basmam dep alay ketkendi. Sonra danakay, babuş уже жылы kelgen adam boğan da, danakay da başka jerlerden urlay turgan, beri aumay turgan. Sonra babuşun ölgenini eşitkendi, uşkanın arder o zaman уже знаменитость boğandı, mal urlay danakay, belgili guduçu danakaydı. Уже жылы kelgen zaman bolup arttarda ente kaçala mal urlarga beri düşkön. Sonra başlada juk nemet almaganda mal beri erttere agaň işke düşkön da beri ak tübü dep bar, saatda pagran zastava bar, alayga deri düşköndi danakay. Bu alayda o zaman da bizde alga aytırıkma saklaulla dep boğan, kaçtı jay ortadan kaçka deri jaş adam çıkla, maladyöz atla bula nemele bile özelleni auşlagan saklagan etkendile gudu kelmez üçü. Gudu nemetmez üçü jaş adamla saklagan etkendile közü nemeni. Danakay beri ötkeni bile kar jaňy jaugan da saklaulla aňlap koygandylar. Taşatın bargan adam ızlany körüp koygandylar el taba kelgenin. Sonra zindan sürgendili. Danakay tauga kaçmaganda beri hurzuk taba kaçgan. Bir kavmu elge çapkalla kuğun etip. Kimese de gudu keltep bunu kaçkanını eşitkelli de. Sonra o zaman dendi hurzukta emcit adamlarını biri ekevlen boğandılar. Qoballanı Muhammed Hacı, kuşladan boğan demengili Muhammed aytalını Qoballadan boğanda Hacı, Muhammed Hacı. Olbla karçalanı barakay dep o jolda bir haparyn aytganym, belgili uçu, şkogat uçu, Allah kuşladan boğan barakayny tuğduklary bir günde Mirnide jaşaydylar, bir tuğduğu da Ahmet Hurzukda jaşaydy. Muhammed Hacı'nda bardılar, men bilip, üzügü bardılar. Sonra ikisine bildirgelli. İkisi çıkkalla da o zaman da boğan bir organizovanna boğandı, harzat jaraşıp boğan.
Куугун чаптыргала да 5 межгит болганда, о замандан да революционный межгитибиз Хорузуктун центринде бүгүндө турады, элдин ортасында. Андан кычырткан межгиттен кычырткан эткендиле. И куугун эткенле да элчиле эшикке чыкмагандыла. Андан куугун учкуламла карчутка да чапкалла да жаңы карда 3 эл эшикке чыкмай калган. Милlet, система оповещения болгон. Данакай качып, баракайла Muhammed Hacızından sürüp tebregендиле да. Хорузуктун башынан калдай бир келгенлерине карагыз. Кобан өзөнүнөн ишке качкан. Иңирде сүрүп ызынан ол да чегет үчүн шкокпла тада бладан кутула да блада ызынан ызбла келе жаралды этип Кызыл көпүр барта дуутка бурулган жер. Маны башында дорбунда сүрүп жеткендиле Данакайны. Алайда бир ардер Данакайны бир көздө болмаганда бир көзүндө алып, алай тутуп алып келгендиле Хорузукка. Баракай билан эме аллай аны бла бошаганды жашауын артын ол белгили гудучу Данакай деп ол малгарлы. Экинчи белгили гудучу анда хапарын андан билеме Гожат деп кабардинец болгон, кабартылы адык. Бирта күчлүү гудучу болгонду, но белгили болгону неден болгон десеңиз, жестокий болгонду. Гожат келип Карачайдан башка жерде мал сүрсө, бош мал сүрүп коймаганды Гожат. Малын да сүрүп, адамларын итин киштигин өлтүрүп, ол ставатка да от тыгып, былай жер биле тең этип турганды Гожат ол ставатны. Ол сүрген жерин. Кишини жанына тиймесин. Мени атамы картанасыны атасы болгонду. Хапаланы Осман деп. Жуукларымын жандыларына тиерик болмас. Хапалан Осман деп белгили уучу бай адам, оңлу адам болгон. Малы ставаты көп, былай кичик болгонду, ол да уучу болгонду Хапалан Осман. Har kийиги өлтүргөн сайын белгичик салып барганды таягына, мужурасына. Sonra карт болуп ауша тебирегенде таяклары ол керкичикле жыйыла таякта. Sonra карт болгонунда санайык дегенле да аушурун алыбла. Таякларында ненче кийиги өлтүргөнү, har кийикке bir белгичик салып барганда керкип. 3000 биле 3 кийиги өлтүргөндү саулай жашауына Осман, Хапалан Осман. Сага таңлатайым, Гожат ikisinin atı birbirine ne связанный болгон. Siz алай сагыш этмегиз, о заманда сагатта Чахот Союздан билет алдың, автоматын алып бардың, кийиклени кырдың, башын көлтүрдүң да кеттиң деп коммерческий охота болмаган. O kiyiklerini köbüsün uçulalana, belgili adamla boğalla, jarlığa başka karusuz adamlığa da kesleri olturup barın 3003 kiyikni Osman kese aşamagan. Karusuz goňsuzga da boluşu bülüşletip turgandı alay, har kim kesi başına şap barmagandı. Kommerçeski hata bolmagan, kiyik satılmagandı o zamanda. Sonra birin koyup birini aytama, Osman Avuşxan'da mülkü bir da köp bolgan. Osmanlı жаңыз bir yaşı bolgan. Tulduklarıp saatta saudular. Allah'a şükür köptü üyürü. Osmanlı mülkü köp kalgan da sonra o жаңыз yaşı o mülkü kalgan. Bayıp saatta çaytırga İzbalovanlı erke yaş bolgan. Bar üyden erke yaş bolgan sapsem. Atası Avuşxan'dan sonra bir gün Narsanadan da kart oynarga olturgan da ol Osmanlı o kadar mülkün, malın, koşların başın boğan zaten bir keçege kart kozür oynap değil, közür oynap. Bir keçege kart oynap proigrat etip bir tuyağın koymay, ne stavatını ne başını koymay horlatıp proigrat etip koygandı hocaş. Sonra Karaçay'da hocaşka atanın mülkün Gojat çapkallay ettin dep stavatına Gojat çapkallı ettin dep Gojatlar dep. Alay nemetkenli. Kabartılı guduçu boğandı Gojat dep. Hanı barın aytxanım tarixi bizde Allah izatla da bola kelgendile kişini kölü kalmasın nemezat aytdı mesem. Ende cuğuklarımı kallık bulmaz Allah aytsa.
Allay zatla boğan etkendile mal sürüde malay boğan dol da milletimizni bir periyotunda ol dalay boğandı igi zat bolmagandı bizden sürsöle de biznikile barıp sürsöle de gitti bayt hallam bildi no bolgan zatha boğan etkendi bizden de köp sürgendile maynav gapalavunun jırında men bilip gapalavunu da harip kerti ötürgese de mal sürekelgelle öldürgendile de balayt da hapar. Endi anı historikle tüzetirle tuldukları barla değil. Anayt hanım mal sürüde köp boğanda an sünnen perede çalad etken Medzende de var, kanalım YouTube'da da vardı. e, Telegram'da da etken merim me karay turuğuz. Ne seyrese da karaçay çetken berülerime bir das karaysız cemaat karay turuğuz. Kerek zat men bilem alaysız da ma jaş adamlağa da nemetirge kerek dep ayta turuğuz, körgüste turuğuz. К сожалению deyip kıynalı baytamаны har ekinci жазган меңе хоншулан айталла деп мен inansanız inanınız en az anı sünnen sağaş eteme хоншулан айталла деп köp milletli çok bolup ketkendile tarihini harzatını bilir amaltın tillerini unutup хоншулага karap kişi tarihin milletligin ızına kaytarmaydı. Kesi bilirge kerekti birinci. Konşula bula çöşür üç kesi biz bilge kerek biz tarihi bizne. Bizni tarihi bizne cemaat kesi biz bilsek igi külgen eteriksiz bizge çok aytama degen konşum tigrem konşunu konşusum dalaga külürügüz kellikti bizni neme bizni dajo çeşirigiz de kellik çok aytırağız kellik küldü. Enta alay etuvçulağa bir zat aytay menge bir da seyirtült bir da ne interesni değiştirim gelmeydi. Konşula ne aytalla ne koyalla dep. Men 300'den artık milleti adamı boğan, 300 milyondan artığı boğan Türk milletini em kalınından em igilerini millet em taza milletlerini biri em tizi taza tili bile Karaçay milleti mi men nitimi ol alay aytты bu bulay aytты ol alay. Şkolda okusun barsında bilmeyesi. Men anı şkol üçtelimi, ustazım ama, atasanasım ama o konşunu bilmeyi söyleşken konşulağı aytaman üretirge menin borçum kültda. Menin borçum Allah'ına da nalında da Karaçaylığa dep 15'inde enta talay beri öterik mi 15'inde aprelini bir yıl bulat men söyleşip tebregelli. 15'inden mayın ortasına dere talay beri öterik mi bu Karaçay'ını bu bayrakla katıştırıuları bula bu iş etip bizni katıştırıp küreşkelle bile anya kadallık mı cemaat çak boluguz bu bayrak temalığa da. Bir-birigizge aytığız, kişi aldatmağız, katıştırtmağız kesigizni milyon problemabız bola turgallay. Ma bayrak kaygılı. Da bayrağımız kaydadı. O kadar şeriatı bula 400 yılın turgan kral. Hamandayt ama neujeli bayrak atılmadı ma men an tuğrasında düşüp turamam. Ma müyüşte karçalan tamgan aldın. Ol повседневно kesigizin tamağızın saldığız ol universalni bayrak boltda kaldı. Ollu bayrağımız kara bayrak boğandı. Şahadası bula ortasında kümüş yazılı bula kara bayrak. Ama bu основной universalni bayrağımız boğan. Cemaat karağız bir-birigizge aytığız, aldatmağız kesigizne. Bay tarihimiz bardı, bile biz esimiz dedi. Ne bir zatha kesigizne esigizni böldürtmegiz. Bardı tarihimiz bir-birigizge sak boluguz. Allah amanatı boluguz. Enta töberiz. Assalamu aleykum.